Assalamualaikum tuğanlar. Nal Stayankanın arkasındağı Ajatxananın janındağı köçede жаңыдан asfalt töşelipdir. Ana бұл da önün belgisi. Asfaltın tağı qaytala ekan, ıssık boydan ekan. Köçөнүн бардык көчөсү оңдолоштады. Эртең 500 milyon kotoram dedi prezident. Erten onu otara turgan bolsa көчө kiltegen şahar bolat. Statustu aldı emi türküregen şahar bolat. Uşundayda çekterdi alıp satıla turgan üylөрдү alıp koya beriş керек da. Aşıca devlet başarbayt deydi. Erten çoğun bir şahar bolup ketет. Көчөдө көп көчөлөр оңдолду. Бекмамат көчөсү, Токтогул көчөсү, Токаев көчөлөрү. Keyingi жылы президент ошо 500 миллиондогу которгондо ошо Stayankanындагы асфальт тапаса сонун болот.